Na kwa kweli Mungu apewe sifa kwa ajili ya mchungaji yetu. Byamaze kutubwira. Vile anamaliza kutuambia. Kandi Mungu byamaze kutubwira ngo bikizwe neza. Na vile anamaliza kutuambia tuokoke mzuri. Nikababwire bene data. Hata niwaambie wandugu. Misi turimo. Siku zenye tuko ndani. Mungu anakubwira ngo ahanga wakosheje. Ukiona mtu anakuambia hapo umefanya vibaya. Turashima Imana cyane. Ukwe unashukuru Mungu sana. Kuko nukomeza kugendera mu kigari. Ukiendelea kwenda mambo ya kusubaha. Hajuru uzabona. Hautapata mbingu. Ariko umuntu ukubwira. Mtu ambaye anakwambia. Reba ahanga wakosheje. Angalia hii fasi umefanya mbaya. Muri ibi ngurimo. Toka mwaini lenye uko ndani. Ntabwo ari buri wese. Haiko kila mtu. Amen. Amen. Ntabwo ari buri wese. Haiko kila mtu. Twebwe turi Abanyarwanda murabizi. Sisi ni Wanyarwanda mnajua. Ariko akenshi Umunyarwanda. Kini mara nyingi. Hari igihe mugenda nakakubika mu mutima. Wakati mnatembea na kuweka kwa roho. Amen. Amen. Yamara kukubika mu mutima. Akishakuweka ndani ya roho. Ukijua ikosi. Unafanya makosa. Agaseka. Anacheka. Nanuga kwereke ko wakosheje. Hata kwambia kama umefanya mbaya. Kandi yajya kukwanga. Na kienda kukuchukia. Akakubwira makosa yawe yose. Anakwambia makosa yote uliyofanya. Sinzongera no kuvugana nawe. Aseme sitazungumza tena. Ntabwo yigeze akubwira ngo uyu munsi wamosheje. Hakukwambia hata siku moja kwamba umekosea. Ariko habayeho rimwe gusa. Imefika tu leo. Aruze kubyo wankoreye byose. Yenyewe ulinitendea vyote. Nabyibuse. Nimevikumbuka. Sinzongera kuvugana nawe. Sitakuzungumza na wewe. N'ubundi mbere ya hose. Na mbele ya yote. Ntabwo yari inshuti. Hakukuwaka rafiki yako. Aho hantu tuzahinjira ile fasi utaingia. Aho hantu hazindizwa n'umuntu utagira neza. Kisha na mtu mwenye ana dosari. Bivuga ngo umuntu wihanye neza. Mtu alitubu vizuri. Muri byongera bangwa zongera torane. Hata alisema atachafua. Ese wewe wazaguhitamo. Wewe atakuchafua. Ese muri iyi minsi uri kugenda ute. Kwa hizi siku inakutembea. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Ntabwo ndi bujye kure y'ijambo musoma. Sitenda mbali ya neno mchungaji amesema. Yesu ashimwe. Amen. Umunsi dutambutse. Siku tunapita ndani. Ni igihe twibuka. Ni wakati tunakumbuka. Uburyo Yesu yazawe. Vile Yesu alizaliwa. Yazawe kubera iki? Alizaliwa kwa nini? Yoherejwe mu isi kubera iki? Alitumwa duniani kwa nini? Yatumwe kuri nge. Alitumwa kwa ajili yangu. Avuka kubera wowe. Akazaliwa kwa ajili yako. Avuka kubera twese. Alizaliwa kwa ajili ya sisi sote. Kugira ngo azacunge ubugingo bwacu. Aokoe maisha yetu. Zari ngombwa ko amanuka. Ilikuwa na maana ashuke. Akicisha bugufi. Azishushe chini. Akaba umuntu. Awe mtu. Yamara kuba umuntu. Kisha kuwa mtu. Agatukwa nawe. Anatukaniwa. Agasuzugurwa nkawe. Azarauliwa kama. Akarya nkawe. Anakula kama. Kugira ngo abone uko azagucunga. Apate jinsi ya kukuokoa. Naho ubundi. Sasa unajua. Yesu ni Imana. Yesu ni Mungu. Ni Imana yamanutse. Mungu alishuka. Amen. 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 Yambara umubiri. Alivaa mwili. Kugira ngo ase nawe. Tunafanane na maze aducungure. Atuokoe. Abacunguwe haleluya. Haleluya. Rero uwo munsi. Ile siku. Ni wo munsi utambutse. Ni siku ambazo. Ni wo munsi twese twita Noel. Sote tunaita Noel. Ariko n'umunsi twibuka. Siku tunakumbuka. Uburyo umukristo. Vile mkristo. Yazawe bwa kabiri. Alizaliwa mara. Hariya niho twongera kuzara. Pale joto. Hariya niho twongera kuvuka busha. Pale joto tunazaliwa. Hariya niho twongera kumva ko Yesu. Pale joto tunasikia. Hari akamaro azatumarira. Kuna kitu atatufanyizia ya sababu. Amen. Amen. Abo yagiriye neza mubwe ngo amina. Imana yacu ishimwe. Mungu wetu asifiwe. Mukiriza ubutumwa kwa mbere mukurikiranye. Ile ya siku ya kwanza. Yatubwiye ngo ijambo. Alituambia neno. Atubwiye cyane ku ijambo. Alituambia sana kwa neno. Ariko ijambo rirarema. Neno inaumba. Kandi ijambo rirahindura. Neno inageuza. Ijambo rirakiza. Neno ijambo rirahumura. Neno inafungua. Ndakusabye ngo akakanya tugiye gusoma ijambo. Nikwambie sasa tunasoma neno. Urebe Uwiteka cyane mu mutima wawe. Muangalie sana Mungu kwa kwa ijambo ngiye gusoma. Hii neno tunasoma. Kwa warabyumvise. Inawezekana kusikia. Lakini leo iko. Kuya kugeuza. Basi ulikuwa na hiyo inawezekana. Leo neno iwezekane kwa jina la Yesu. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Haleluya. Yesu na habichwani. Yesu apewe sifa. Kila mgenzi wangu ndashaka kuoa. Ni wenzako nataka nifungue. Nange ndashaka kuoa. Na mimi nataka nifungue. Kuko birashoboka kushaka kugira
inawezekana unaweza birashoboka ko wahanura unaweza tabiri birashoboka ko wavuga ubutumwa unaweza ubiri ugisambana ngali musinifu Yesu ashimwe birashoboka ko wavuga inawezekana ariko kiririya hirya lakini ungali nirote bali kule aiwa uitaka adukureyo akwenya n'abagukureyo akutoa kule uyu munsi tubebashe leo tukwe wacha Imana ishimwe amen uyu munsi tubebashe leo tukwe uyu munsi duhinduke leo tugeuke twemera Imana yuko duhindutse kwamba maze ibyacu nabyo bihinduke intekerezo zacu zihinduke mawazo yetu amazuru turimo ahinduke ibyo dukora byose yetu tunafanya leo uyu munsi bihinduke leo tugeuke mubwire ngo birahinduka mwiza abia mwenzako utageuka haleluya haleluya ukuri n'ababwira ukuri kubera ijambo ya kweli abari bagiye gushingura muri uyu mwaka bicaye ahangaha kandi Imana irahari Mungu yuko yatusezeranije ibitangaza atuahidi iratubwira ngo uyu mwaka tuambie mwaka nzabagirira neza abari kuri nzabagirira neza mu buzima Imana yacu ishimwe Mungu wetu asifiwe tugiye kwinjira rero mu ijambo tunaenda ingia kwa neno nabanutsaga ubutumwa bumaze iminsi butanga nilikuwa nawakumbusha ujumbe ntabwo uba waje kwicara gutya haukuja kuikala tu wenda wajyamo mu soko ugacurura unaweza ingia kwa ariko iyo waje ahangaha lakini uba waje gushaka Imana gushaka unakuja kutafuta uba waje kuyibwira ngo Mana unakuja kuambia Mungu ejo ninjiyemo jana ariko uyu munsi ninjiyemo leo bidasa ningie hapa Yesu ashimwe ako kana ejo narinjiye kuwa jana niliingia ariko kuwa kane ninjiyemo bidasa siku ya nne niingie bila kawaida bidasanzwe bila kawaida hari byinshi byari biri kukureba icyo gihe kuna mambo mingi nilikuwa ariko uyu munsi ugira Imana ngo Mana lakini leo waambie Mungu umbere mu maso yawe unione kwa damu nanjye ndashaka igitanda na mimi nataka muujiza Imana ishimwe Mungu tugiye asifiwe gusoma ijambo tunaenda soma neno ijambo ry'Imana turi busome neno la Mungu tunaenda soma iri muri Rusi iko ndani ya kitabu cha Rusi ibice bibiri sura yake ni 2 tuhera ku murongo wa mbere tunaanza mstari ya kwanza tugeze kuri gatatu tunafika kwa mstari ya 3 Rusi kitabu cha Rusi ibice bibiri sura yake ni 2 umurongo wa mbere mstari yake ya kwanza tugera kuri gatatu tunafika kwa mstari ya 3 haguruka dusome ijambo ry'Imana simameni tusome neno la Mungu musomyi mwiza yari yahageze yadufasha somaji mzuri kama amefika tusaidie kugira ngo tugabane umugisha ili tuchangie baraka ibice bibiri sura 2 mstari ya umurongo wa mbere ugeze kuri gatatu hadi 3 dusome mu izina rya Yesu amen mutwe w'amagambo uravuga ngo Rusi ahumba mu mirima ya Bowazi amugirira neza amen nuko nawe yari afite mwene wabo w'umugabo we umuntu ukomeye w'umutunzi wo mu muryango wa Elimeleki witwaga Bowazi Rusi umumowabukazi abwira nawe ati reka njye mu murima mumbe imyaka nkurikiye uwo ndi bugirireho umugisha aramusubiza ati genda mukobwa wanjye aragenda ahumba mu mirima akurikiye abasaruzi umurima yagezemo wari uwa Bowazi wo mu muryango wa Elimeleki ariko yari atabizi ntakiri ijambo ry'Imana bataricara dusomere ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice byaho nanone 3 someni Matayo sura 3 duhereye ku murongo wa mbere unaanza mstari ya kwanza Matayo ibice 3 haravuze ngo icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'i Yudaya ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi kandi niwe wavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo ijwi ry'urangururira mu butayu ati nimutunganye inzira z'Uwiteka mugorore inzira ze amen amen abantu nimwicarire watu mwikale niba uri muri Yesu neza kumamo niba uri muri Yesu neza niba uri muri Yesu neza kumamo niba uri muri Yesu neza niba uri muri Yesu neza kumamo
umugabo witwa Yesu mfalme jina yake Yesu. Bwana Yesu, umwami Yesu Kristo, mfalme Yesu Kristo watuambuwe ku musaraba, aliyetufilia msalabani. umwami rero Yule mfalme, umwami udasanzwe, mfalme haiko wa kawaida, hapana. yinjiye mu gitabo cya Rusi, imeingia kwa kitabu ya Rusi. Rutu huyu niwe waje kubaho, ndio mwenye alikuya kutoka. umwami Yesu, kwa mfalme Yesu alitoka kwake. kwa huyu Rusi, mfalme huyu Rusi ndio mwami Yesu yakakoroka. kuko nimo mugisekuru cye, ni kwa ukoo yake ya Dawidi, ukoo ya Dawidi, niho havutse intare yo mu muryango wa Yuda. tulizaliwa simba na kabila wa Yuda Yesu. Imana yacu shimwe, Mungu wetu asifiwe. byose rero murabizi, ile yote mnajua. ariko hari umunsi, kuna siku Rusi yabyutse, kuna siku Rusi yumva ashaka kujya guhunga, alitaka aende akaokote, yumva ashaka kujya gushaka, alitaka kwenda kutafuta ubuzima, maisha. twebwe sisi twabyutse tuje gushaka ubuzima muri Yesu, tukakuja kutafuta maisha. Rusi we yarabyutse, Rutu naye abona nyabuka afite intege nke, akaona mamu arabona amaboko ntabwo ari bugende, sema mamu kwa rero ufite imbaraga, mimi mwenye niko na iyo kugenda, haleluya, nataka niende. yaramaze kubona vision, alikuwa ameenda aravuga ngo mu izina rya Yesu, sema kwa jina la Yesu ngiye kugenda, ariko ndabona umugisha. Ese koko ufite kwizera? wewe uko na uyu mukobwa Rusi wagenda ababwira ukuri, yagiye mu murima atazi, kwa shamba yenye ajue, ariko yizera ko ari bubone umugisha, akaamini kwamba atabarikiwa. Yesu ashimwe. Amen. Yaravuze ngo alisema ya kwamba reka njyewe ngende, acha mimi ahari ndabona uwangirira hiki yawezekana umugisha. nitapata baraka. Birashoboka ko wabyutse mu gitondo utazi ikintu uje gukora, ariko ndakubwira ukuri, uyu murima waje guhumbiramo ni umurima w'abanyamugisha, kandi nawe urakira umugisha. Haleluya. Uyu munsi mwakiriye gihugu, Bibiri tubwira ko yari umwami, ariko abandi bariya banaomi bari bagarutse mu gihugu cy'iwabo, ariko Rusi kuba kwizera Imana aravuga reka mbyuke njye gushaka umugisha. Amaze kwinjira aho hantu niho yagiye guhumba mu murima, ahumba mu murima w'umunyamugisha. Ndashaka ngo nawe muri aya masaha wahabwe umugisha n'Imana, kuko winjiye mu murima w'umunyamugisha. Imana yacu ishimwe. Mungu wetu asifiwe. Ngo aragenda, amaze kugenda muri uyu murima ahasanga umugabo witwa Bowazi, Sasa Bwana tunake Bowazi. ariko Bowazi yari atamuzi, Bowazi hakuwa na Mungu. kuko yari yamanje gusenga, Tu alikuwa ameomba. kuko yari yamanje gusaba ikimenyetso. Asiomba alama. Bene nzatereka amabwiriza, ibintu turimo byera kugenda, we kubifata nk'ibisanzwe, Usichukue kama ni ya kawaida. we kujya usenga mu bisanzwe, Wewe usiombe we kawaida. kujya gusenga winjiye mu bisanzwe. Uombe utoke Hakuka ufite dunia. kwizera, Simama na nibwo uko na uzabona umusaruro w'amasengesho. Utaona matukio ya maombi yako. Nibibe abantu ndi kumva muri iyi minsi, Isiwe kama watu wasikia. ngo njyewe nasenze, Aseme mimi ngo ariko nta gisubizo nabonye. Sikupata Ese kitu. ko uriho ntabwo Imana yagushubije? Mungu hakukujibiaka. Yesu ashimwe. Niba uriho Kama unaishi. ukaba uri kurya, Unakula. ukaba uri kwambara, Unafanya. kandi ugasohoka hanze bigakunda, Toka nje icyo nacyo si igitangaza Imana Ile yagukoreye. iko muujiza yenyewe Mungu alikutendea. Yesu ashimwe. Imana yacu irakora, Mungu wetu anatendaka. Imana yacu irakora. Mungu wetu anatendaka. Nababwira ukuri, Nawaambia kweli. winjiye muri iki gitabo cya Rusi, Ingia kwa kitabu cha wamenya ko Mungu. Imana itanga umugisha, Jua Mungu atari umuntu utanga umugisha. haiko mtu njoo na maji yake. Iyo biza kugira ngo bareba ku bwoko, Ingekuwa hariya Rusi nta kintu yari kubona. Rutu haja upata kitu. Yesu ashimwe. Iyo biza kureba ngo ni abantu babazi, Ilikuwa Rusi nta hantu yari azwi hajya ahantu, Rutu hakuwa anajulikana ingefaa. ariko nawe utazi kubera Imana birashoboka. Hata ujulikane juu ya Mungu, wewe inawezekana. Gira mugenzi wawe birashoboka, Ambia wenzako inawezekana. birashoboka. Inawezekana. Imana yacu ishimwe. Mungu wetu Kandi reka mbabwire mu acha niwaambie. ibya bindi byo wari uzi ko bidashoboka, Ile nilikuwa najua icyo gihe ibintu birashoboka. ile wakati Tugeze ku murongo wa kabiri, ukifika kwa mstari Rusi umumowabukazi Rusi abwira nawe ati reka njye mu mirima nkumbe imyaka nkurikiye uwo ndi buboneho iki mugisha. ikifata mwenye
utabarikiwa. Aramusubiza agenda mukobwa wanjye. Jibu wende msichana wangu. Reka mbabwire. Acha nibambie. Iyo wagendanye n'umunyamugisha. Kitembea na kubarikiwa. Nawe ubona umugisha. Na wewe unabarikiwa. Rusi ataza kubaha nyirabuku. Mtu kama angeheshimu. Na cyubahiro yari kubona. Angepata mburu. Biblia itubwira ko bari abakazana babiri. Biblia inasema ilikuwa wakazana. Uye ntabwo bagiye kumuvuga. Moja wa Biblia imuvuga bakiri kumwe. Biblia inasema ariko Rusi byageze ubwo. Mtu ilifika. Umunyamahanga. Mtu wa ari w'igisekuru cya Kristo cyaturutseho. Aza kutuzanira umucungu. Akasana. Bivuga ngo Rusi kuba guca bugufi imbere y'umuseyi we. Mbele ya mzazi yake. Yesu ashimwe. Niba Rusi yaragiriye umugisha ku museyi we. Alibarikiwa kwa mzazi. Niba Rusi yaragiriye umugisha kuri nyirabuku. Kama mtu alipata. Wowe uca bugufi imbere y'Imana biragenda bite? Na wewe ukijishusha mbele ya Mungu itakuwa namna gani? Haleluya. Usaba Imana wicaye kuri ako karago. Omba Mungu kikana. Sinajye ndashaka kuhindura ubuzima. Nataka kugeuzia. Ariko kugira ngo uhindure ubuzima. Lakini juu ugeuzia. Biragusaba guca bugufi. Inakuomba. Biragusaba kongera kugaruka Imana imbere y'Imana gushaka. Ya mbele ya Mungu upya. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Mwamaze kumubwira ngo genda mwana wanjye. Novia Rusi ajya guhumba. Rutu akaenda kuogota. Kandi acyura umugisha. Na akarudia na baraka. Imana ishimwe. Amen. Naricha kukubwira ku ijambo ryo gucabuka. Nataka nikwambie kwa neno ya kujishusha. Naricha kukubwira ku ijambo kugendana n'umunyamugisha. Tembea na kubarikiwa. Buriya hamwinjiye muri uyu murima. Hapa mnaingia kwa shamba hili. Ni umunyamugisha uyu murima. Ni shamba la baraka. Nuhumba neza. Ukiokota vizuri. Urabona igitanga. Utapata umugisha. Kandi niwinjiramo neza. Reka mbabwire vizuri. Abantu ntibababeshe. Watu wasiwadanganye. Siwagaze hano. Unaona umefika. Uyu munsi ni wizeye. Siku ya leo ukiamini. Ni ukuri barahije ukuri kiva. Kwani nimeapa mbele ya Mungu kwa kweli. Imana y'umushumba wanjye. Mungu wa mchungaji ya. Ndayizera cyane. Mimi naamini yule Mungu. Kandi ndabibabwira ukuri. Na mimi nawaambia kweli. Ni wizeye uyu munsi. Ukiamini leo. Bisubiremo. Urakira igitangaza cy'Imana. Nicaye hariya arimo arabwiriza. Nilipoikala pale. Nabonaga hari kuza abamarayika. Ariko baje bari gupanga abantu. Wanakuja kupanga abantu. Ngo mana bari abantu bari gukora protocol. Wale watu wanafanya protocol. Uwiteka arambwira ngo abantu bari bwitware neza. Watu watajichunguza vizuri. Uyu munsi barakura ijambo ku muzeyi. Watatosha. Kandi rirabagirira umumaro. Na itawabariki. Amen. Amen. Nimwubaha umuntu muri kureba n'amaso yawe. Mukaheshimu mtu munaona. Muzaba mwubashye Imana yo mu ijuru. Kwa mheshimu Mungu. Nimujye munsi y'ibirenge by'umushumba. Chini ya miguu ya mchungaji. Hari ijambo Imana yamubwiye. Neno ambao Mungu alimubwira Abakristo. atambia Wakristo. Kandi ibyo byose ni Imana ibimubwira. Yote Mungu sana. Yamubwiye ko rizabigendera. Alimwambia kwamba atabasubiza. na Mungu atawatibia. Ariko abantu ntabwo bamenya umugisha. Watu hawajui kwenye baraka. Umugisha Baraka. uri kuri wa muntu wavuganye n'Imana. Mtu alizungumza. Hari umunsi yajyaga akunda kutubwira. Wakati alikuwa anatoka. Ati mwebwe muri abahanuzi. Nyinyi mko wa. Ariko mujye muba munsi y'ibirenge sana. Kwenda kuwa chini ya nibwo muzabona Imana. Nibwo muzasengera abantu bigakora. mtaombea baraka. Ariko kubera imitima yacu. Kwa sababu n'ubwabimana bw'abantu. Tukumva yuko arimo aratubwira nabi. Akatubwira ngo Imana yacu nimuyubaha mukanyubaha muzabona ibitangaza. Ariko umunsi muzasuzuma muzabona inkoni y'Imana. Ntabwo mwasumva. Hamwezi bisikia. Yesu ashimwe. Ariko twaje guhumba mu murima w'umugisha. Kuokota busaka. Kandi uyu munsi. Na leo. Uyu munsi. Leo. Kubwirisha. Kwa ajili ya hari ibitangaza biri gukoreka. Unamiujiza. Nabwira ngo hari abarwayi bane. Bakalibambia bari bagiye guhabwa amatransfere. Ariko Imana yayakuyeho. Igihe umushumba yarahagaze hano imbere yacu. Kandi. Na tena. Hari abantu bari babuze ibyo kurya. Watu walikuwa na kosa. Ari gukura imifuka mu modoka. Arimo arabahereza. Ndani ya gari. Imana yacu hagucuranga. Nangije numva ngo. Mbese sinakubwiye kuri mwaka. Sinikwambia kwa. Nzakorana nawe bidasanzwe. Rero reka babwire. Uyu munsi wa none. Siku ya leo. Uyu munsi wa none. Siku ya leo. Nkuko yabitubwiye. Kisha alituambia. Ngo n'amasengesho adasanzwe. Maombi yenyewe. Ukuri hari ubwiza bw'Imana. Kuna utukufu ya Mungu yenyewe alikuwa ya kawaida. Hari umuntu waraye ararira. Kuna mtu alilala yuko ndani. Muri iri teraniro. Ndani ya hii mkutano.
mingi. Alikubona nta nzira. Anaona hana njia. Reka nkubwire. Acha nikwambie. Imana ntabwo ari umukene. Mungu aliko masikini. Amafaranga irayafite. Pesa Mungu akona. Kandi nicyo kibazo wari ufite. Na ile shida. Ubona ko kitari bukemuke. Unaona haina. Ndakubwira ukuri. Nataka nikwambie. Kubera Imana yaguse kuganira nawe. Ameshuka uyu munsi icyo kibazo kirararagiye. Ile shida inaenda tatuliwa leo. Hari umuhanuzi nanone. Kuna unabii abagabo baraza gusenga umuntu wari ugiye gufungwa agakatiwe. Angeingia ndani ya jela na wangemfunga kabisa. Ariko kubw'imbaraga z'Imana lakini kwa ajili ya nguvu za Mungu ziko hapa. Umuntu ntabwo bazamufunga. Yule mtu hawatatia ndani ya jela hapa. Cyo bazabona ibimenyetso byaje. Ataona alama yake. Ariko ntabwo azakatira. Lakini hataingia ndani ya jela hapa. Niko umwuka ambwira. Inchi roho ananiambia. Tugiye kuri ijambo ryo kubabwiza bw'Amateka ya habari njema ya Matayo. Yabango icyo gihe Yohana Umubatiza. Hiyo wakati Yohana Mbatizaji araza yigishiriza mu butayu bw'Yudaya. Akaanza kufundisha ndani ya jangwa ya Yudaya. Avuga ati akaanza kusema walisema ni Yesu Kristo. Kuko Yohana umanutse gatoya. Yohana ukishuka uwo wasimbiriye no gupfundura inkweto. Yule sistahili hata kufungua kamba za viatu yake. Bivuga ngo imishumi y'inkweto ze. Kamba ya viatu yake. Yohana ntabwo akwiriye kwifunga. Yohana hangefungua pa. Uwo yavugaga ni Yesu Kristo. Yule ni Yesu Kristo. Iyo mpamvu tubabwira ngo Yesu Kristo ni umwana w'Imana. Yesu Kristo ni mfalme aliko wa kawaida pa. Abantu ubu basa naho babigize watu wanaifanya kama kawaida. Ariko Yesu Kristo aracyariho. Lakini Yesu Kristo angali paka leo. Kandi aracyakora. Na angali anatenda. Kandi ibikorwa bye turacyabibona. Na matendo yake tungali tunaiona. Kuri Yesu na Yesu arabwira abantu ngo bihane. Anaambia watu watubu. Mutunganye inzira z'Imana. Tengenezeni njia za Mungu. Kandi uyu munsi arakugeraho. Na leo atafika kwa. Nanjye arangeraho. Na mimi atanifika. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Reka mbabwire. Acha niwaambie. Abazakurikira iri jambo. Watu watafuata neno hili. Bazabona imbaraga n'agakiza k'Imana. Wataona nguvu. Ariko abazajya munsi y'iri jambo. Wenye wataenda chini ya hili. Bazahura n'intambara. Watakutana na vita. Niba warabuze umuntu ukurengera. Kama ulikosa mtu wa kukusaidia. Iri jambo ry'Imana. Amini neno la Mungu. Niba warabuze umuntu ukwitaho. Kama ulikosa mtu wa iri jambo rizakwitaho. Hii neno litakuza. Hata niwaambie uzaba wahamagaye Yesu. Umeita Yesu. Bibiliya mu ijambo rye. Azakugirira umuntu. Atakutendea. Imana zituriho. Huruma ya Mungu. Nta kintu na kimwe. Hakuna kitu chochote. Nta kintu na kimwe mw'isi no mw'ijuru cyananiye Yesu. Yenye kilishinda Yesu. Ahubwo ni twebwe tumunaniye. Ni sisi ambao tunamshinda. Barakubwira ngo kora umurimo. Banakwambia fanya. Kandi abantu bakora umurimo. Watu wanaofanya gufata icyemezo. wanachukua hatua. Yesu ashimwe. Reka urugero ruto kandi muzi. Acha niwapatie mfano moja. Iyo umuntu agiye kuba padiri. Mtu akaenda kuwa padiri. Hari uburyo bagutestinga. Kuna jinsi wanampima. Wasanze uri ikirenga. Wakakuta wewe huko mtu ambaye kwemera kwinjira kwa padiri. hawawezi kukuitikia. Kwinjira mu murimo w'Imana. Sasa wewe unachukua kama abantu bafite ibyo bigomwe. Watu wenyewe bali wowe wakirenga uraba wigomwe. Wewe mwenyewe kabisa hauko mzima utakuwa sasa umeacha nini? Bivuga ngo uragenda kusema una hari ikintu wigomwe. Kuna kitu ambao kwinjira mu murimo w'Imana. Ntabwo bivuga ngo urahuza. Abiseme tena unakimbia. Urakondikiri. Tuliko mubaya. Kagende mubikira. Acha niende nikue sasa. Ntabwo ariko bimeze. Pasere hapa. Kubera ko nabuze umugabo. Tunilikosa sasa. Mu nzu y'Imana basi. Iyo ntabwo ariko bivuze imbere y'Imana. Abiseme. Birabangwa niba witanze mu murimo w'Imana. Kama unajitoa. Yesu imbaraga zawe zingana. Ukorera Imana koko bikuyemo. Niba mu murimo w'Imana banga inzoga. Niba nanze inzoga sitazima. Niba mu murimo w'Imana banga abasambanye. Niba nanze ubusambanyi. Ntabwo rero bakubwira ngo abantu bari gutinya nibo bajya mu nzu y'Imana kugira ngo bazajye hoya hari decision. Kuko decision. Hari decision y'abantu baje gukorera. Kuko decision yenye watu walikuwa kutumika. Yesu ashimwe. Hari decision y'umuntu wafashe
icyemezo decision mtu amefaka akabanga kwinjira haya kuri mazaba ingia hapa kwenye mazaba binabujijwe kuhagera imekataliwa na wale n'umugore na umelala saa zingine na mwanamke kandi niko bimeze niko Biblia ivuga tokisi Biblia inasema noneho wowe uvuga ati naraye n'umugore wewe imelala na mwanamke mazabao hakuna shida. Yesu ashimwe. Imana yo mwijuru ntabwo iri kukubona wowe wa mbinguni hakuna. Uri kuinjira ari kugeze mu mikino. Unaingia katika aho ngaho ntabwo gishuza habona. Ile fasi. Ariko muhingira ukabanga nanjye. Ingia unasema. Kubera ko ngiye gukorera Imana. Nimeenda tunia. Nanzinzoga. Nakatala. Nanzusambani. Nanzibintu zaryo zose. Kugira ngo rero Imana. Icyo gihe uzatwara umugisha. Ile wakati utabeba baba. Kweli yenyewe utafanya bizakubera vyiza itakuwa mzuri nicho uzasaba mwisho yote utaomba mbinguni kizakoreka itafanya kubera ko hari ivyo wigo shukuko yenyewe unaji Yesu ashimwe unajinyima hari ivyo wigo huko yenyewe unajinyima hari ivyo ngomba kwigomwa kubenye mimi najinyima navuga ngo ni himiki nasema mimi najinyima kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro Mungu apewe sifa niba umuntu yigomwa rero ijoro ntasinzire akaza gusenga Imana biramusaba kugenda neza kugira ngo amajoro y'Imana yabone. Haleluya! Umugabo Yakobo Imana imaze kubona ya majoro imuhindurira izina. Haleluya! Nawe uyu munsi wa none hari ijambo riguhindurira amateka yawe, hari ijambo rikubwira ngo waje mu murima kandi uri gusarura umugisha utarudia na baraka nukuri nta kimana naniwe hakuna kitu ndacyababwira abantu bafite imisozi watu wenyewe wana milima uyu mugabo rero Yohana huyu bwana Yohana yarimo kuvuga Yesu alikuwa anasema juu ya Yesu aravuga ngo akasema ijwi ry'urangurura mu butayu sauti anayealamika nyikani iravuga ngo dutunganye inzira tengenezeni njia ya Bwana yageze hepfo kuri kane ifika aravuga ngo twere imbuto z'abihanye zaeni matunda ya toba nibwo turinjira muri uyu mwaka neza ndio tutaingia kwa mwaka nibwo turabona kurama tutaona kuishi miaka nibwo turabona ibitanga tutaona miujiza abandi bazahura n'ibigeragezo wengine watakutana ariko bizeye Imana wanayoamini Mungu bazabona imbaraga watapewa kandi bazava muri ibyo bigeragezo watatoka ndani ya ile jaribu Imana yacu ihabwe icyubahiro rero Mungu wetu apewe sifa njye wicyo nari ndi kubabwira ni kimwe gusa kwa na mapia ni moja nuko buri muntu wese kila mtu agenzura inzira ze chunguzeni njia ahinduke ukageuka ave mu byo yararimo toke ndani nawe Imana iraguhindura na wewe Mungu atageuza